abameze nkawe barapfuye, abakurushaga amashure, abakurushaga amafaranga, abakurushaga uburebure, abakurushaga gukomera, barapfuye uyu munsi baribagiranye, ntabwo bakiriho. Abo mwavukiye rimwe bamwe uno munsi ntabwo bakiriho, ariko wowe uracyari muzima. Ese ujya wibaza kubera iki ndiho abandi barapfuye? Kandi iyo umuntu apfuye ntabwo biba biheze, kuko Bibiliya itubwira neza ko abantu bose abapfuye ndetse n'abazaba bakiriho bazazuka, bazahagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana, maze buri muntu wese ngacirirwe urubanza rukwiranye n'ibyo yakoze akiri muri uyu mubiri, ari byiza ari bibi, maze Imana izahemba umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Bakoze neza abo bazajya kubana n'Imana ibihe byose, ariko abakoze nabi abo bazatererwa mu muriro waka bashe ibihe byose. Imana izakubaza kuri wa munsi, niki wamaze mu myaka naguhaye yo kubaho muri muno buzima? Niki wamaze? Kuramba ntabwo ari ikintu gikomeye cyane, ahubwo igikomeye ni ugukora icyo Imana yagushiriyeho. Igikomeye ntabwo ari imyaka uzamara. Yesu yamaze imyaka 33, ariko yarashoje misiyo yiwe ayirangiza neza. Sinzi imyaka ufise uri kurankurikirana, sinzi imyaka yawe, sinzi n'imyaka uzamara, ariko ndakwingize, ndagusengeye, Imana yo mu ijuru igufashe imyaka usigaje kubaho uzayikoreremo Imana, uzayikoreremo icyo Imana yateguye cyane yagushiriyeho mu izina rya Yesu Kristo. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro, haracyariho ibyisigiro. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Turabashimira mwe mudukurikirana kuri no rubuga rwa YouTube, muciye kuri no channel ya haracyariho ibyisigiro TV. Imana iguhezagire cyane umaze gukanda subscribe cyangwa sabone. Imana iguha umugisha wo prataja abandi kugira ngo babashe gushikirwa ubuntu bw'umwami wacu Yesu bukomeze kubana nawe. Nawe Imana iguhezagire kubushyiraho like, ukandika no muri komanteri. Ivyo iyo ubikoze uri kuradutera intege ko duca tumenya ko wakurikiranye ivyigwa, ndetse ugize n'ikibazo urashobora gucandika muri komanteri, cyane ari inyigisho runaka yakuzazaniye, cyane ari byo wumvise ahantu, ari byo wasomye bikakuzazanira, urashobora kuvyandika muri komanteri, maze tugasoma tukareba, maze tukaguha inyishu duciye kuri YouTube nyene, kugira ngo n'abandi bose bafise ikibazo nk'icyo cyawe babashe kubona igisubizo. Imana ibahezegere cyane. Turakomeje ikigwa twatangiye, kirafise teme cyangwa ijambo ry'umutwe riravuga ngo kubera iki ndiho, kubera iki ndiho, cyangwa kubera iki uriho. Niye mpamvu uriho abandi barapfuye, niye mpamvu yatumye uza muri nosi. Niyo dushaka kumenya impamvu yatumye tubaho muri buno buzima, impamvu yatumye uza muri nosi. Nagira mbibutse cyangwa mbabwire ko umuntu imbere yuko aza muri nosi, umuntu yamyeho. Umuntu ntabwo abayeho iyo avutse, oya, umuntu ataravuka abariho. Reka dusome Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5. Aravuga ngo riti, narakubumbira mu nda nari ndakuzi, kandi utarava muri yo nari narakurobanuye, nagushyizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga yose. Imana iri kubwira Yeremiya ko yamumenye kuva kera. Se na nyina batarahura Imana yari imuzi. Imana rero ntabwo ibeshya. Nimba yarizi Yeremiya, bisigura ngo Yeremiya yarariho, bisigura ngo se na nyina bataranahura, bari no muri fiançailles. Imana yarabona Yeremiya kereke pare in spirit, mu buryo bw'imwe. Yeremiya yarariho, Yeremiya yaragenda, yarakora, Imana yaramubona mu buryo bw'imwemu. Buriya abana uzabyara utarabyara ntabwo ari abana Imana izaguha. Abo bana Imana yarangije kubaguha, ibatereka indani muri wewe, ariko mu buryo bw'imwemu abana bawe burya murangana. Mu buryo bw'umubiri muratandukanye, mutandukaniye ku minsi mwaziriyeho, cyangwa imyaka cyangwa amezi mwaziriyeho mu isi y'ibigaragara,
ibifadika. Kandi Adamu na Eva buriya baremewe umunsi umwe. Usomye Itanguriro igice cya mbere baremewe umunsi umwe, ariko mu Itanguriro ibice bibiri Imana yatangiye kurema umugabo, ariko inyuma yaho iravuga ngo si byiza ko uyu muntu yaguma wenyine, reka ndamuzanire umufasha. Imana ikiramusinziriza, ikuramo urubavu iromekaho izindi nyama ngo maze irikuramo umugore. Imana ishimwe. Ariko si kuvuga ko Eva Imana yari imuremye kajya kanya hamwe yari isinzirije Adamu, oya, Eva yarasanzwe ahari, ahubwo Imana yaramusokoroye imuvana mu isi y'imwemu imuzana mu isi y'ibifadika. Ibintu ukeneye ntabwo biri kure yawe, Imana yarangije kubitereka muri wewe. Ibintu byose uzageraho ntabwo Imana izabikugezaho, oya, ahubwo Imana yarabiguhaye, ni wewe ufise uburenganzira bwo kubitambukiramo cyangwa bwo kwanka kubitambukiramo. Imana iravuga ngo igisagara cyose, Kanani yose eraba iri imbere yanyu, igihugu cyose kiri imbere yanyu, aho ushaka kujya aba ariho ujya. Imana ishimye cyane, aho ugomba kujya aba ariho ngugana. Reka basomere iryo jambo. Ngaho ugomba kugana aba ariho ugana. Igisagara cyose dore ndagisize imbere yawe, ngo nushima kujyana nanjye uraza tujyane, ariko nutashima naho ugende aho ushaka, kuko igihugu cyose kiri imbere yawe. Imana igihugu cyose yagisize imbere yawe, ni wowe ufite guhitamo, ni wowe ufite guhitamo. Niyo mpamvu Imana irema umuntu yamushyiriyeho ibiti bibiri. Ibyo biti bibiri rero umuntu yari afise uburenganzira bwo guhitamo icyo agomba kurya n'icyo atagomba kurya, ariko Imana yari yamubujije imubwira ngo nurya kuri kino cyamwa kimenyekanisha ikibi n'icyiza uzapfa nta kabuza. Ariko umuntu abirengaho agirane, abirengaho ararya. Amaze kurya umuntu acarapfa. Amaze gupfa ntiyapfuye mu mubiri, ariko yapfuye mu buryo bw'imwemu, uretse na nyuma ko no mu mubiri yabashije gupfa. Rero urupfu Adamu yapfuye rwari urupfu bita rwo gutandukana n'Imana, yatandukanye n'ubwiza bw'Imana. Arivyo birivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Babikoreye he? Babikoreye indani muri Adamu. Igihe Adamu akoze icyaha, kubera twese tutarabaho mu buryo bugaragara, twari turi indani muri Adamu, kandi no mu buryo bw'imwemu twari turiyo. Ndazi ko wowe nimba warakijijwe wizera Kristo, urazi ko ijambo rivuga ko twapfanye nawe tuzuranwa nawe, ariko si twe turiho, yamara ni Kristo ari muri twebwe. Harakiri imyaka ibihumbi bingahe? 2025. Imyaka iciyeho Yesu apfuye akongera akazuka, haraciye iyo myaka 2000 hafi na 25. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko igihe Yesu yapfaga, nje nawe mu buryo bugaragara bw'umubiri siho twari turi, ariko mu buryo bw'imwemu niho twari turi. Imana ishimwe cyane. Ivyo turabyizera kandi twaravyakiriye, kandi si kinyoma, uko nukuri. Igihe Yesu twarapfanye, n'igihe yazuka twarazuranywe. Kurya Adamu yari icyamwa, yari yabujijwe arapfa, ni nako abantu bategerezwa kurya icyamwa Imana yatanze ari we Kristo. Yesu aravuga ngo ni jewe giti cy'ubugingo, uwundiye ko wese azagira ubugingo. Igihe rero baza kumuronderaho imikate, naho yaciye ababwira ngo ndazi ko mutandondera kubwo ijambo nabahaye ry'ubuzima, ariko mundondera kubwo imikate nabahaye ndetse n'ibitangaza. Tiyamara nimugakorere ivyo kurya biyoka, ariko mukorere ivy'ubwami bw'Imana, mukorere ijambo, mukorere ivyo kurya bitayoka, ari vy'umwana w'Imana canke w'umuntu azabasha kubahereza. Yesu aravuga ngo ni jewe rero mukate w'ubuzima, uwundiye ko wese azagira ubugingo. Bisigura ngo uriye kuri Kristo utegerezwa kugira ubugingo. Mugihe bisigura ngo umuntu atagira Kristo nta buzima afite, kuko ubuzima abantu barabutakaje biciye muri Adamu. Rero impamvu rero turiho niyo turiko turarebera hamwe. Twaravuze
muri parite ya mbere hari ibyo twavuzemo, no muri parite ya kabiri hari ibyo twavuzemo ntagiye kugarukaho. Nimba ukeneye kumva ibyo twatangiye tuvuga bishyika kuri 2 byakumenyesha impamvu Imana yagushyizeho, wosubira inyuma ukareba mu bice byatambutse. Muri kino gice rero cya gatatu ndashaka kuvuga impamvu igira gatatu ituma Imana yarakuremye yaragushyizeho. Impamvu ya gatatu rero, uriho kubwo ubuntu bw'Imana. Urakwiriye kumenya ko utariyo kubera ibikorwa wakoze, ariko uriho kubera ubuntu bw'Imana. Ntabwo wasabye Imana kugira ngo ubeho, ni Imana yakwiyumviriyeho, Imana igushyiraho. Imana ntabwo yiyumviriye gusa kuri wewe, ariko yiyumviriye no kubizagutunga. Niyo mpamvu umuntu atakwiriye kugira amaganya y'ibyo azarya ejo, y'ingene azabaho, ahubwo umuntu akwiriye gushyira ibyizigiro ku Mana, akwiriye kwicara kuryama ku ijambo ry'Imana. Abantu benshi baranyiganga kubera ntabwo bubatse ku ijambo ry'Imana. Arazi ibintu bihinda, ibyo kurya byaduka ku isoko, oyamara byara abana bake uzashobora kurera. Umukero ugeze ku 2,000, parasera zirazimbye, ese nubwo umuvyagagura ese uzabajyana he? Abantu benshi bagahita bajya ku nshinge, abarya ibinini, ababigenza uko babigeza nyene. Namwe murabizi, muri bamwe munkurikirana murashobora kuba mwaranabikoze, ariko kuriya ntabwo ari ugukoresha ubwenge. Uko abantu bajya bavuga ngo dukoreshe ubwenge, kuriya ni ukutizera Imana, ni ukutizera Imana. Kuko iyo umuntu amaze gutakaza ukwizera, amaze gutakaza Imana indani muri we, ahitamo kwicira inzira no kwigwanira. Igihe wamenye ko ari Imana yatumye ubaho, ibaze rero kubera iki wowe uronka urubyaro abandi barubuze? Niye mpamvu ese barya sabana Imana nibakunda? Kubera iki wabyaye nakakababura? Kubera iki Imana yaguhaye 2 uwundi nawe yarabuze nabo 2? Kubera iki Imana yaguhaye 8, 9, 10 ariko hari uwundi yabuze nabo bana? Hari nabandi babavyara bakabata, abandi nabo bakagirane bakabaniga, abandi bakavana yamada. Bijya byose Imana izabibabaza inyuma ya buno buzima, nutihana hakiri kare inyuma ya buno buzima Imana izabikubaza, kandi uzahava uhabwa impera yo gutererwa mu muriro w'ibihe bidashira. Kwereka ibintu byose umuntu akora birafite impera inyuma ya buno buzima. Uriho kubwo ubuntu bw'Imana, ntabwo uriho kubera wize, ntabwo uriho kubera uri munini, uri muremure. Ni ubuntu bw'Imana bukubeshejeho, ni ubuntu bw'Imana butuma uryama ukabyuka abandi batabashije kubyuka, ni ubuntu bw'Imana butuma wirigwa abandi batabashije kwirigwa. Uno munsi hariho abaryamye kumbure batagizene batabyutse, hariho ababyutse ariko batagizene batiriwe, hariho abiriwe ariko batagizene bataryamye, hari abafashe ingendo ariko batashitse. Uriho kubera ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana nibwo butuma Imana yakiriza izuba ababi n'abeza bose bakagirane, bose bagashikirwa. Ubuntu bw'Imana nibwo bubeshejeho ubuzima bwawe. Ntabwo ubayeho kubera ibikorwa byiza uri kurakora, ariko ubayeho kubera ubuntu bw'Imana. Ntabwo ubayeho kubera ukora ibibi cyane ibyiza, ariko n'ubuntu bw'Imana. Imana igiye kugusha imvura yayo ntabwo irobanura ngo ndayigusha aha ngani wari abantu banje. Imana igushije imvura yigusha ku bantu bose. N'ubuntu bw'Imana bukubeshejeho, nibwo bukugaburira, nibwo bukwambika, nibwo bukugejeje aho wowe ugeze. Ntabwo ari imbaraga zawe, ntabwo ari inkomezi zawe, ariko n'ubuntu bw'Imana. Imana yarakwiyumviriyeho, Imana ishyiraho buri kimwe cyose uzakenera. Imana irema buri kintu cyose mu minsi hafi 6. Imana yari kirarema mu minsi 5. Imana yari kirarema ibintu byose umuntu ashobora gukenera. Yejeje kubirema byose nta na kimwe kibuze. Imana ikigirana, Imana ikirema umuntu. Yejeje kumurema ikiravuga ngo ganza ivyo bintu byose jewe nayejeje kurema. Bisigura ngo umuntu Imana yamuremeye kuganza kubwo ubuntu bw'Imana. Imana yaguhaye ibintu byayo, ntabwo yaguhaye ibintu kubera wabisabye.
wabisabye, yaguhaye ibintu kubw'ubuntu bwayo no kubw'urukundo rwayo. Hari abantu bazi ko Imana iduha ibintu kubera twabisabye. Isi birivuga ngo isi yayihaye abantu, ariko amajuru n'amajuru nayo Uwiteka. Isi yayihaye abantu, bavuze abantu si abagororotsi sabera, abanyabyaha n'abagororotsi bose ni abantu. Isi yayihaye abantu, niyo mpamvu hano mu isi umunyabyaha arashobora kubaka inzu n'umugororotsi akayubaka. Mu isi umwana w'Imana ashobora kugura imodoka, ndetse n'umupagani cyangwa uwo twokwita umwana wa Satani na Yesu yarabise abana b'inzoka, nabo barashobora kugura imiduga. Nta gitangaza kirimo rero, ahubwo igitangaza ni amahoro aba indani mu mutima. Igitangaza ni bimwe wizera indani muri wewe. Kubera gutera imbere muri buno buzima bifite amasoko atandukanye. Umuntu ashobora gutera imbere kubera isoko ye iri muri Satani, umuntu ashobora no gutera imbere isoko ye iri mu Mana. Niyo mpamvu udakwiye kwifuza kuba ubuzima bwa naka, kuko utazi naka isoko yamugejeje harya ageze. Nukwiriye kwifuza ubuzima bwa naka kubera ntuzi naka ibyo yubakiyeho. Imana igutabare cyane. Uriho rero kubera ubuntu bw'Imana, nibwo bwagushizeho. Imana yagushyiriyeho kuganza ibyo yasizeho, ibyo yaremye. Maze rero Imana imaze kugushyiriraho ibyo, uca ubyegeranya byose, hama ufate ishimwe rikomeye urishyire ku Mana, amuyubahe, uyiheshe icyubahiro muri ibyo bintu Imana yaguhaye. Uretse ko hari abantu Imana yahezagiye baca bigira abahanga, bumva kumenga n'ingomezi zabo zahabashikanye, bibagira Imana yabadugije, bibagira Imana yabakuye hasi ikabashyira hejuru, bibagira Imana yabahaye byose. Wavutse wambaye ubusa, Imana ikugirira neza, ariko waciye utsimba ugara mu bintu nkaho umenga niwe wabyihesheje, nkaho umenga niwe wigejeje aho we wageze. No gukizwa birivuga ngo ni kubw'ubuntu bw'Imana. Ntabwo dukizwa kubera imbaraga, ni ubuntu bw'Imana, ni ubuntu bw'Imana. Burya n'agakiza nigakorerwa, agakiza karakigwa muri Kristo Yesu. Imana ibahezagire cyane. Ndumva narangiza ahangaha. Iyi ni impamvu igira gatatu ituma uriho kubera ubuntu bw'Imana, uriho kubwo ubuntu bw'Imana. Imana iguhezagire cyane. Data, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe Mwana boraho ibihe byose. Turakwizera kandi turagukunda kandi turagukorera. Uri umwizigirwa kandi uzakwama uri umwizigirwa ibihe byose. Bandanya ugirira neza ubwoko bwawe, ubahe gutahura no kumenya impamvu bariho. Abagwaye nibakire, ababoshwe nibabohoke. Imbaraga zawe Mwana reka zimanuke zikora ibidasanzwe hejuru ubuzima bwabo, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mwarahizagiwe cyane.